confirm, guarantee sakit tumit mesti hilang. Sakit tumit, saya tengok banyak, bukan sikit orang, banyak orang sakit tumit. Okey, kenapa sakit tumit? Sebab makanan banyak. Contoh ikan bilis, kacang. Ini dua boleh menyebabkan kita sakit tumit. Taufu lah, kacang lah. Ini semua-semua akan menyebab sakit tumit. Lagi ada berat badan. Berat badan kalau sudah naik, sudah berat pun akan sakit tumit. Betis kalau dia ketat sangat, tarik sampai tumit. Ini pun boleh menyebabkan sakit tumit. So nasihatkan sakit tumit, macam tadi saya sebut, kena urut betis. Betis kena urut. Sudah urut betis, ini tumit kena urut. Kiri, kanan kena urut. Dekat bawah kena urut. Ini 3 sudah urut, confirm, guarantee sakit tumit mesti hilang. Mesti hilang. Korang cuba. Rasa membantu, komen kat bawah. Nanti Master Jari 11 akan tunjukkan video seterusnya.